Imana yacu nishimwe rero umunsi wa none urabona ko abantu bakeye, abantu bose barakeye kubera igihe cy'izuba. Urabona ko abantu bishimye cyane, baranezerewe, nta bintu by'amakote noneho. Aha muri UK rero natwe twabonye akazuba, ni umunsi wa kabiri dufite akazuba. Mubona ko abantu bose bishimye, nta bintu by'amakote byinshi bihari. Ubundi usanga abantu babifurebye bambaye nk'ikigori. Imana yacu ishimwe rero, turanezerewe. Murabona ko abantu bose barishimye. Imana yacu nishimye rero, ko natwe ubona ko abantu bari gufata icyo kunywa, abantu bagenda mu ibarabara bishimye. Imana yacu nishimye ibyo yakoze, abantu babona banezerewe. Imana yacu nishimye cyane, turanezerewe kandi turayishimiye kuko izuba naryo riba rikenewe mu buzima. Biri mu byiza Imana igenda ikora, biri mu byiza Imana yaremye kandi yaremeye abantu. Imana yacu nishimye, gusa uko twangana imvura ariko kandi n'igihe cy'izuba tuba dukeneye ku buzima bwa buri muntu, haba umutoya haba umukuru. Imana yacu nishimye, ibyiza byose rero bikomeze kutugeraho, namwe bikomeze kubageraho. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe. Amen.